Lamhla ke ngicela sikhuthatane phase sihloko lesithi khulula ukukholwa kwakho. Amen. Ngaphandle kokukholwa ngeke umthokothise uNkulunkulu. Ekhathini lesinengi okay, angicale ngithi awukudzingi kukholwa. Ngoba unako. You don't need faith because you have faith. Unako ukukholwa, ungathandazi ukuthi inkosi ngiphe ukukholwa. Ukukholwa unako. Uthe Jesu ubeka ukukholwa kwakho kuNkulunkulu. Unako ukukholwa. Amen. Uthi nakahamba Jesu nabafundi bakhe bawela kusuka sivunguvungu ekhathelwandle. Uthi ke Jesu kubafundi bakhe kuLuke chapter 8. Wathi kubo, kuphi kukholwa kwenu? Where is your faith? Mntwana kithi ngicela ukuphala isibinzi lamhla ukuthi kukholwa unako. Unako. Asesibuke ukuthi kwendekani la. Ulele Jesu emkhunjini kusuka siphepho elwandle. Bazama ukuchitha emandi ukukhipha labangakukhipha bayabona ukuthi siyafa la, bahamba bayovusa Jesu. Nkosi awunandzaba sifa. Nakavuka Jesu ubuthi umbuto uthi kuphi ukukholwa kwenu? Ngafishane uthi ningihluphelani ngoba lo lokudzinga kusebenta la ninako. Ngafishane uthi why don't you use your faith? Where is your faith? Why don't you use your faith? Umbhalo uthi wakhutha lwandle lwathula nabo bamangala ukuthi kanti ihlobo luni lwemuntu la. Akasho Jesu ukuthi ya lesimo lesibesimele mina lesi vele besidinga mina. Uthi you should have used your faith. Evikini leliphelile one of the students extending at 8 uyashaya around 7, half 7. Mfundisi ngicela kubika usilamhla hayi ngathi ngikhona ukufika eklasini. Sigulelwa ngumntwana 4 days onke malanga singcince esibhedlela umehluko awubonakali. Ngithi ke hayi kudingeka hamba nini mix umntwana esibhedlela. Sikhathe ngiphinze ngishaye ngithi beka isandla sakho kulomntwana umemetele kuphila lapho kulomntwana. Ngikhathe singene eklasini siqhubeke nasiphume enkonzweni. Sengithi ke hayi asengiyabavusela nangishaya athi imfundisi umntwana ulele solo ulele. Alishone ilanga ngakusasa ekusena shayi athi mfundisi umntwana uvukele esikolweni. Usesikolweni nje lokho ngikhuluma. Bambake. Athi ngiyabonga umthandazo wakho. Lalanga kwadi ngilokuthi angathandazi. Nguye lo thandazile. Athandazela lo mntwana. Mina kwami ukuthandaza bengithi ngidawusuka ke ngalo nasiphuma bese ngiyobahlola nika inamba zona. Yena wathandaza. Lesimo for 4 days uthi every day sivukele esibhedlela, but this day nakabeka sandla kumntwana amemetela ukuthi akaphile kwanqamuka lokugula umntwana wavukela esikolweni. Awudzingi ukukholwa unako. Unako. Sebenzisa lokukholwa kwakho. Nangisehlela phansi moya uthi ungajiki nalokukholwa kwakho ubuyele ezulwini. Ngoba lokukholwa ukuthi kusebende kulethe imphumela la emhlabeni. Futhi unako ukukholwa. Ungathi inkosi ngiphe ukukholwa, unako. Sebenzisa ukukholwa kwakho. Amen. Wesibili khona lapho awudzingi ukukholwa
lokukhulu ngoba lo munye uthi nginako ukukholwa mane ingosi yami kube mane ukukholwa kwami kunganga kwemfundisi awudzingi ukukholwa lokukhulu uthi Jesu Matthew chapter 17 verse 20 utangifundzela make ngeSiswati and Jesus said unto them because of your unbelief for verily I say unto you if you have faith as a grain of mustard seed you shall say unto this mountain remove hence yonder to yonder place and it shall remove and nothing shall be impossible unto you. If you have faith as small as a mustard seed, nothing shall be impossible to you. ENLT, it's you didn't have enough faith. Why couldn't we cast the devil out? Because you didn't have enough faith. Bambak. Uti, I assure you, even if you had faith as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Nothing will be impossible. Bathi bona kube mane kukholwa kwethu kukhulu uthi Jesu angasebenzisi nini lokukholwa kwenu noma kungabada kufe kwachoka lokukholwa kwenu nina mina bazalwane uthi ke awuthi ngikholwa lokukhulu ngoba ukukholwa kwakho noma kuncane kangaka uyothi kule nthaba qubuleka uphonseke elwandle into okulalela bamba nothing shall be impossible to you. Ngizomfundzela ngeSiswati ke manje. Jesu wabaphendula wathi kwendiwe yini kwendiwe kuthi nine nekukholwa lokuncane ngoba ngiqinisile ngithi kini nani ngaba nekukholwa lokuncane lokungange inhlavu yendlula mithi ningathi kule ndzaba suka la uye lapha ivele isuke kude lokungete kwendeka kini. All right, sikhatha sivume kukupha a little background kule ndzaba le. Jesu hambile uyothandaza bafundzi bayasala ngemuva. Nabasala ngemuva iyasuka. Hayi Petro, wena ngathi utenda mkhulu wena. Kufuna kuhlale mina elaqele kwaJesu. Sebabanga ukuthi ngibani lomkhulu uyabona mos. Now in that midst kuqhamuka lo mfati nomntwana logulako. Lekufuna kuphume lidemon. Niyabona mos bazalwane. Aha. Lokukholwa kwabo kuchokwa ngunasimo labakuso ni number zona. Kuchokwa nako. Nakafika ke Jesu athi aliphume lidemon bathi Nkosi thina sihlulwe yini uthi your problem ukuthi lokukholwa kwenu has been choked. Ni bebete lokukholwa kule circumstance niyathi ukuthi bazalwane kukhona tintfo lesitendako lethi choka lokukholwa kwethu says that nase ngidibana naso leso simo leso ukhanze lokukholwa kusekho mhlawumbe ngekuthi kukhona lebe ngikulalela lokudraine konke lokukholwa kwami yeah uthi ke but naku ngifuna ukutshela kona noma ukukholwa kwakho kuncane njenge mustard seed. One pastor uthi a friend of his wamu patela a mustard seed from Israel. Uthi ke athi hayi ngifuna ke ukukhuthatha abazalwane ke how small this thing is. Kuthi noma ukukholwa kwakho kungaba kuncane kangaka kungasusa intsaba phambi kwakho. Kunetintsaba abazalwane letime phambi kwethu ngicela ukuthi ngithi kuwe lokukholwa unako kukhulu enough uqubula leyo ntsaba. Inkinga yethu ukuthi sisuke sacabanga ukuthi lusito kumele luqhamuke empumalanga noma eshonalanga. Lamhla ngicela kusho uthi Jesu leyo ntsaba ayisuke phambi kwakho ibanjwe into yinye
ukuthi wena usebenzise ukukholwa kwakho, khulula ukukholwa kwakho. Uthi ke ayiphathi iMaster City ayibeke athi buyani bazalwane ndokubuka ke ukuthi iMaster City incane kanganani. Bede babuke nalo yathi hayi nalo yathi hey. Uthi ke kukhona gogo lo wafika wathi nakabuka wathi mfundisi angiboni. Wathi nesonzela gogo. Sonzela gogo mfundisi angiboni. Athi hayi sonzela gogo mfundisi angiboni. Nakathi mfundisi angiboni lo moya uphuphuthe yonke lento iwele phansi. Labalandzela ngemuva bamangala ukuthi gogo manje Nkosi yami ngoba nase kwela lapha phansi ngeke usakhona ukukubona. Gogo wendani manje gogo akaboni gogo ngoba kuncane kakhulu. Ngicela ukukhuthaza mntwana kithi ukuthi awudingi ukukholwa lokukhulu. Udinga nje ukukhulula ukukholwa kwakho. So lamhla ngicela sibuke ukuthi ngingakhulula kanjani ukukholwa kwami. Sesibuke nje indlela tekukhulula ukukholwa. Ngingakhulula kanjani ukukholwa kwami? Hey, angeke ukudzingela ukukholwa ezulwini. Amen. Udinga ukukhulule la emhlabeni ngoba sishito sathi ukukholwa kuvumela emandla asezulwini ukuthi asebenze emhlabeni. Inthando yakho mayendiwe emhlabeni. Lesizathu sekuthi inthando yasezulwini ingendiwe emhlabeni ngilokuthi kudingeka umuntu emhlabeni lotokholwa uNkulunkulu kuze lenthando yasezulwini yendeke emhlabeni. Uthi uNkulunkulu kuAbrahama thatha indodana yakho uye entsabeni unikele ngayo. Umbhalo uthi Abraham wakholwa uNkulunkulu wahamba nemntwana wakhe wamnikela entsabeni. Nakafika entsabeni anikela lo mntwana kuNkulunkulu. Lokho kwenda kuthi athi uNkulunkulu ingcebo yasezulwini seyingehla yehlele emhlabeni. Kuleyo ndzaba kwakuna Isaac. Ezulwini kwakuna Kristu. uNkulunkulu bekafuna imvumo yekuthi ingcebo yasezulwini ibuye emhlabeni. Adinga umuntu langamkholwa. Abraham wamkholwa uNkulunkulu waqanqa intsaba naIsaka. Ngaloko there was an exchange of sons. Christ was able to come into the earth ngenxa ukuthi Abraham wakholwa uNkulunkulu. Ebazalwane kunetinto lesingakholwa uNkulunkulu, kunetinto letihlele emazulwini lekudinga kubuye emhlabeni. Tidinga mina nawe ukuthi sikholwe uNkulunkulu kuze lengcebo yasezulwini ibuye emhlabathini. Ngakhulula njani ukukholwa kwami? Number 1, ngekwati liqiniso. Johane chapter 8 verse 32. Niyawulati liqiniso, neliqiniso liyanikhulula. Buyani ke bazalwane. Kukhona tinto letimbophako umuntu, timcinzetele adinga inkululeko. Uthi Jesu akudinga umthandazo. Awudingi kuzila, udinga nje kwati liqiniso. Liqiniso litawuletha inkululeko. Kunetikhali letimbili sitha le Sathane la sebenzisako cishe sonke isikhathi nakalwa nemzalwane noma afuna ukujula umzalwane. Isikhathi sekuqala is deception. Ngesiswati ngidawuthini nje. Wonderful, thank you. Kukhohlisa. Ngicela ukutshela nakuke. Angeke umkhohlise umuntu lolatiko liqiniso. Ngeke. Athi okay, sikhali sesibili lesebenzisako it's unbelief. Kungabada noma kungakholwa ngilelive. So watch. Nakakhohlisa kusho ukuthi ugodla leliqiniso kuze ungakholi kuladi. Noma avete ingcenye yeliqiniso. Noma angete liqiniso, angete kuloko. Uthe uNkulunkulu ungadli ngoba
noma atwiste leliqiniso. So the only way you can be safe from those harassment of the devil is to know the truth. Now lathi liqiniso kukhona la ukhululeka khona completely ungathandazelwa ngumuntu. Kwathi bazalwane kusikhali lesimatima lesikhulula ngako ukukholwa kwethu. Uthi uNkulunkulu, now I know. Now I know. Now I know. Nakasho njalo avuleke emazulu, Jesu wathola indlela yekufika emhlabeni. Athi Paul, bonga ngushaya indiva. Ngiphishane kangakunye kuze ngimati yena, that I may know him. Athi Petro, usiphe konke lesikudingako kwempilo ekwatini, that he has given us everything we need for life and godliness through the knowledge of Christ. Nasifika ekwatini liqiniso, sifika enkululekweni. Uyathi bazalwane, uma ngabe ungalathi iqiniso ufana nemlongo abone emehlweni, uthi ngakubanjwa ngesandla sonke isikhathi, bakushiya awusathi ufuna uyephi, kumele kubuye lo mnyaka kubambe ngesandla. Nawe wathi iqiniso kuyakhanya, kuba semini uyayathi indlela ufuna uhambe ngayo. Angeke nje ngithi ngifuna kuwelela lengesheya eDinner Times, uthi wena hayi phuma ngala, ukhuphuke na intsaba. Utathi nawuthi qwaka ngale ukhanza umgwaqo lo qhamuke embekelweni lo yakamanzini. Nawufika ke kamanzini ufika ubude lapho. Lo muntu longadi Nkosi yami, ma uyabona kuqanqa tintsaba. Sathi qanqa ke tintsaba sithi qanqile tintsaba sifome simanje sende ngekuthi nje asikade liqiniso. Lo wathi liqiniso asume wena. Angidingi nethi ngikhulumisane nawe. Uvela sisuluke nje ababindlela. Amen. Amen. Usaluthi bona wena liqiniso liyasikhulula ngekwathi sikhulule emandla sezulwini asebenze empilweni tethu ngekwathi kunengcebo yasezulwini lefika empilweni tethu. Athi Jobe, I know my Redeemer lives. Noma simo sinje kunento lengiyatiko Nkosi yami kunale ngikwatiko umsindisi wami uyaphila. Lokho kusho ukuthi noma kungaba nje impilo ikhona, nakaphila yena nginesibinzi sekuthi impilo ikhona. Sisa umuntu asakhula kwakunento lebe inkinga njalo nakuhalala. Hayi injabulo yayiphela man. Hayi yayiphela man. Khona lethi into bethe Nkosi yami, hey Jesu. Ngisengumntwana. Hayi man kwahwalala nje kwasekuseni wow. Kwahwalala yasuka. Until I came to Christ. Nakafika Kristu empilweni yami angikhumbuli bangithandazela angikhumbuli lutho. Nangatana the day nje ngatana na Kristu kwanqamuka. Le beku ngqilata for years kwanqamuka nangifika ngatana neliqiniso. Kuneliqiniso lengilatiko, you know, kuneliqiniso lo latiko. Lelenda ukhululeke aveve lo mubi. Jesu wafa esiphambanweni wangena ithuneni langa lesithathu wavuka. Ekuvukeni kwakhe ngizama ukupha nje nali iqiniso nale ngilatiko. Umbhalo uthi wanyukela ezulwini wahlala ngetulu kwa onke amandla, above all principalities and powers. Ungetulu angisho mos. And then the enemy came and said, yeah, ngiyakuva ngaJesu. Uyavela Jesu ngiyambona. But nje wena awusuye phela Jesu wena.
yase inkosi yangivetela lamaqiniso ukuthi nakavuka Jesu ngavuka kanye naye. Amen. Nakaphakama ngaphakama kanye naye. Amen. Ngetuluko onke amandla na wonke imibuso ngilapho sihleli khona. Lokusho ukuthi lo Jesu lo wavuka ethunene ngilo Jesu lo phila kuwe lamhla. Amen. Resurrection life and resurrection power resides inside you. Amen. Now the devil is in trouble. Because it's no longer Christ who is seated on high, but Christ is living in me. Nang fika ngiladelo qiniso nyalo nangikhamuka ngiyathi ukuthi ngibando kufuna sunduke. Hayi ayinikoshethwa leyo. Ngoba kuthi umoya lomubi longabukana na Jesu lovuka ethunene. Nakaye esiphambanweni abe yimvu lo wonke umuntu abethi khafulela asho leyo nhlamba konke wathula until he got to the cross. But nakavuka ethunene umbhalo uthi kufa nalokonke emandla ebumnyama. Wow, kwashaywa ngelihlazo ebaleni when he rose from the dead, because no devil, no demon could be there abhekane na Jesu lovuka ethunene. Ngeke kwendeke for eternity. Ngeke. Manje ke sithi hayi lokho ngiyakuva lokho nguJesu. Wow, you are in trouble devil because Jesus is living in me today. Oh yeah. Oh yeah. Angisathi ngikhamuka ngifike ngithandaze ngisuse imimoya in the name of Jesus devil. No, when I come the reason Christ is coming. Nguyele kufuna kubonele ukuthi indzawo yakhe ikuphi. Amen. Liqiniso ke lelo lelifike likhulula umuntu. Khulule emthandazweni Nkosi yami, asithandazeni bazalwane. Emthandazweni oh Jesu manje namhlanje Nkosi yami. Manje nje ngilale ngekuthula lamhla. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami. Hayi, ngakhulula lamhla. Jesu wavuka ethuneni uphila phakathi kuwe. Lamandla lavutha Jesu kulabafile aphila phakathi kuwe. Amen. Lengukuthatha kuwe nje mekhulula kholwa kwakho. Ngekuthi wathi liqiniso. Hallelujah. Wonderful. Athi ke Jesu, if you continue in my word, naniqhubeke evini lami nebafunzi bami sibili. Leliqiniso alititeli lithinga umuntu lotoqhubeka evini. Amen. If you continue in my word, you shall know the truth. Uvuka njalo ekuseni ulwe between the live la uNkulunkulu na WhatsApp wakho. But because sima students eliqiniso, I say no. Ngawuqala lilanga lami evini la uNkulunkulu. Amen. Uvuke lamhla ukhanze ukuthi hayi so lady uvele uvuke uyibambe uvuke ngakusasa uthi ngeke ngifuna kusethe alarm ngoba ngifuna ngithole isikhathi ngiyekuhlola liqiniso. Athi Daniel, I understood by truth. Ngathi ngikuhlola imibhalo kuze wathi liqiniso dinga uqhubeke evini uhlole imibhalo dawuthola liqiniso ukhululeke. Kukholwa kwami ngakhulula njani yathi liqiniso. Number 2, zindla ngeliqiniso. Meditate on the word. Joshua chapter 1 verse number 8. Emave alencwadi yemthetho angesuke emlonyeni wakho. Uyawucabangisisa ujule kuwo busuku nemini. Kuze ukhone kukwenda konke lokubhalwe kuwo. Khona ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe. Lamave angasuke emlonyeni wakho. Uyawucabangisisa ujule kuwo. Nako ke ukucabangisisa noma kuzidla ngelivi. Ukucabangisisa ujule kuwo. Uthi na ucabangisisa ujula kulamavi. Utawukhona kwenda lamavi la lokho lokushiwo ngilelivi. Lithi ngaloko ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe. Amen bazalwane. Asukumeni bazalwane sizindle ngelivi laNkulunkulu. Yes, kuba malula ukuthi man of God
prophesy, man of God, lay your hands on me. Kuze kuthi kwehle into tami kuvuleke into tami. Uthi umbhalo cabangisisa ngalamavi zindla ngaleli ivi ngoba na uzindla ngalo litokwenda ukuthi wendele leli kushoko ngako ke kutaba kuhle kuwe. Amen. Ngifuna kusho bazali ukuthi hayi kutaba kuhle kuwe. Hayi kuhle kuwe. Kodwa sidinga kuba bazalwane labazindla ngelive laNkulunkulu. Amen. Naba kunengi lesixoxa ngako bazalwane esikhuluma ngako. Nawe nje ungabuka lisuku lwakho. Kuyendeka kuthathe 2 hours sikhuluma nje ukuthi hey kuna kwePirates kwayenda lento. Ya bakhalela bakhalako balilela balilako bajabulela bajabulako. Tiwele tengesheya tikhulume ukuthi hayi mina ke la sikhulume ngebhola sikhulume ngebhola uthi umbhalo uyozindla ngale livi imini nebusuku. Kusho ukuthi noma ngabe kungaba khona lokunye lokufika kwengqondweni uphinza ubuye uthi hayi man kophutheni uNkulunkulu kimi. Ebazalwane lokukhulunywa uNkulunkulu akusimalula kumuntu lotelwe inyama. Mkhulu kakhulu uNkulunkulu akusimalula ukuthi ukuqonze nokuthi ukubambe lokukhunywa uNkulunkulu. So kuzindla ivini laNkulunkulu kusita ukuthi kusithuthe from the natural sihambe singene ngala emcabangweni waNkulunkulu. Nakafika nje uNkulunkulu endvodzeni lese inzala nemkayo lasamdzala athi wena ngikwende waba nguyise wetive letineke. Hayi kusangana ingqondo. Abraham wamangala ukuthi Nkosi njani? Okay, wathi asengiloku educator Nkosi. In case you didn't know. Lo mngam lo semdzala. Hayi kuphela ngekumbuka. Number 2, lo mngam lo sesibuya kudokotela kanengi solo sizama. Nayi incwadi ekuqala kudokotela 1, nayi esibili kudokotela 2, nayi esi3 kudokotela. Basho into yinye sibeletho sakhe sesifile. Ngeke sikhone ukuthatha indlo tasezulwini bazalwane sikule nyama le. Sidinga kuzindla ngale indlo tenkosi kuze sithuthe kule nyama singene engqondweni yaNkulunkulu. Wastrugglisha Abraham. It came to a point la mkakhathi khona hayi man uyathi solako la. Phela kungendeka kube uNkulunkulu abekhuluma ukuthi utawuba nebantwana wena nganasi sebenzisa mnasi. Yindaba kunzima lethi lethikhuluma uNkulunkulu atsimfana. Timatima. So kuzukhona kutemukela kudzinga ukuthi usokhele engqondo yakho ngale live lakhe ngale tethembiso takhe. Ngalobunye ebusuku uNkulunkulu uvusa Abraham solo uyastrugglisha ukuthi athi ngikwende wathi Nkosi uyathi yinye into nje mina lenginenkinga nayo man. Lo konke lele kunako kusho ukuthi kutawuthatha ngilesebenzisana. Akeva ukuthi uthini uNkulunkulu. Akeva ngoba letilo letasezulwini timatima bazalwane. Ngalobunye ebusuku uthi uNkulunkulu vuka ethendeni lakho phumela ngephandle. Uyaphuma Abraham phumela ngephandle. Buka etule sibhakabhakeni awubalele tinkanyeti. Hawu Nkosi ebusuku bonke abantu balele ngiphuma mina ngiyobala tinkanyeti. Athi bala tinkanyeti. Aqala bala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 27 275 400 and bamba. Hayi man lena sengiyibalile futhi ngiyibala kwesibili man. Hayi man lena sengibale asengiqalele phasi. Beqalelwa phasi njalo. Athi akafika bo 10,000, athi akafika 1 million. Athi hayi lethi sengibalile lethi asengiqalele phasi. Asaqhubeka abala athi Nkulu stop the counting. Kanjalo ke situkulwane sakho siyaba tinenge njengane tinkanyeti lotibalako. Wambita ukuthi indvodza iphumele ngephandle izindle ngalese thembiso uNkulunkulu amnikete ngaso. Akabange ngaso asinakabala letinkanyeti akhumbule ukuthi uNkulunkulu ungithembise ukuthi situkulwane sami siyaba sinenge njengale tinkanyeti. Kuthi ngabada nakufika empilweni yakhe aphumele ngephandle. Aqalabala. Athi kangako ke sive uNkulunkulu akunikete sona. From that day Abraham believed God. Amen. Wabita ukuthi azindle ngaleli ivi lokubala letinto lethi kuzindla ngelive laNkulunkulu kwenda sithuthe enyameni singene engqondweni yaNkulunkulu. Amen. Wow.
athi Davide, Psalms 1 verse 1, 2 and 3. Ubusisiwe umuntu longaditsathi telukeko tebedukisi, longahlanganyele emikhubeni yetigangi, longahlali nasemkhambatsini walabaphukuta uNkulunkulu. Kodwa kujabula kwakhe kusemthethweni wasemakadze. Uyacabanga azindle ngawo imini nebusuku. Kuyacatshangwa, kuyazindlwa ngelivi laNkulunkulu. Amen. Imini nebusuku. Uyacabanga uzidle ngelivi laNkulunkulu imini nebusuku bese kwendekani ke manje? Unjengesihlahla lesihlanyelwe elisenseni lwemifula. Sona sisela titselo ngesikhathi sato, emacembe aso akabuni. Konke la kwendako kuyaphumelela. Noma ngabe busika bebungafika empilweni yakho, emaqemba ohloke. Umbhalo uthi nasizindla evini laNkulunkulu kukhona lele sikuthola ngokukhona lamandi langena kulesihlahla lagcina lamaqembe aluhlada. Athi siyawuhlala njalo sithela. Konke la kwendako kuyaphumelela. Ikuphi lemfihlo? Isekuzindleni ngalamavi, ngale mithetho yaNkulunkulu. Amen. Davide usifundisile umfundisi, God does not have favorites. But kukhona ikhasi la uve khona uthi hayi man, yini ngathi ngiyifavorite mina. Kukhona lana uthi uyafunda embhalweni ubona uthi hayi man, yini ngathi ifavorite le. Na uthi ulalela uNkulunkulu nakhuluma ngaDavide. Athi ngamthola ke umuntu wenhlitiyo yami. Hayi ubone la uthi I know. Inkosi yasezulwini ishaya ismayili na imbuka. Nayi imfihlo. Uthi Davide ngizindla ngale livi laNkulunkulu imini nebusuku. Ngicabanga ngalo imini nebusuku. Nayo ke imfihlo bazalwane leyenda ukuthi Davide abe inthandvokati. Amen bazalwane. Athi I will meditate on your precepts. La ukuthi precepts khona, la ukuthi law khona nalamanye amagama la khona thatha wena ufake the word. Nika inamba zona. Watch this. I will meditate on your precepts. Sengiyashinja. I will meditate on your word and fix my eyes on your word. Amen. Bukhuluma Davide la, that's Psalms 119 verse 15. Athi verse number 7. Oh, I love your word. It is my meditation all day. Na imfihlo yalensizwa le. Ngithanda livi lakho ngizindla ngayo, angikhona ukuhlala ngaqabange ngalo. Amen. Ikhona imikhambathi la sina ufika khona ukhaya ukuthi sicoca ngale livi. Uma hawu sonke lesikhathi kude bebe sikhuluma ngakho. Naku nje uNkulunkulu lakhulumako lebe ngikuthola la ngifunza ngedwa lo sosambulo leyo rema inkosi ekhuluma ngayo. Ikhona futhi imikhambathi lapho ngeke sikhuluma ngako konke lokunye ngephandle kwelivi. Athi ke David ubusisiwe longahambi ngemikhambathi yalababi. Amen. My eyes are awake through the night watches. Silele sonke uthi David, my eyes are awake, that I may meditate on your word. Kuze ngikhone kuzindla ngelivi lakho. Oh, how I love your word. It is my meditation all day. Ngiyalithanda livi lakho, ngizindla ngalo lilanga lonke, sincane selija noma intfombi iganiwe. Angisachubeke ngicinile. Ngcinile lapha ngisachubeke ngembili. You keep him in perfect peace whose mind is on the word. Umgcina anekuthula le ingqondo yakhe ibuswa livi lakho. Nasi izindla ngelivi laNkulunkulu bazalwane sivumela emandla sezulwini kusebenta etimpilweni tethu. Uthi lomnye umfundisi lomnye make uyafika kuye agula. Bathi bodokotela yicancer lo nayo akulapheki sisikude lesingakusita ngakho. Uthi naleli livi bese lingasaphumi.
uthi weta ngamthandazela kholwa sisi ukuthi ngemivimbo yakhe uphilisiwe kulukhuni mfundisi ngiyawukholwa njani ngoba kubhlungu and I can sonke isikhathi ngiyabuva lobhlungu lampilo hayi asihambi ngalesi kubona kodwa sihamba ngekukholwa kuze kwenteke lezinto ukholwa athi kumatima mfundisi ngiyazama ukholwa but it's not easy hayi make awuzami ukholwa kukholwa kumukela la kusho uNkulunkulu uthi wamthandazela wagcina athi hayi no I give up on her uthi nakathi I give up then God gave him an idea wase uNkulunkulu umpha umcondo lothide wathi buya la imake hamba uthenga le exercise bese ubuya nepen thatha le exercise uyobhala phasi nangumbhalo ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe before ubhale ngifuna ufunze ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe bese utibona ngalomqondo walelivi so bhala phasi number 1 ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe number 2 ubhale 10,000 times now ufika ku number 10,000 ubuye kimi nakuthandazela uthi kwamthatha 7 full days a whole week athi valelelo make ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe oh uNkulunkulu ngibona ngiphelile number 2 ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe oh uNkulunkulu ngibona ngiphelile number 3 ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe now uzindla ngale live liwasha konke lelewe solo sikholwa livumele lelive la uNkulunkulu libuse empilweni tethu uthi wabuya emva kweliviki wetha wafika uvula umnyango wathi mfundisi ngikwendile konke lokho book I've written 10,000 times wathi mfundisi how kwendekeni kule live lakho lebelo ushoda la athi oh anganaki mfundisi kwendekeni athi oh kwendekeni ngoba athi oh thank God I was so busy ngifunza le living bhala phasi I forgot my cancer I didn't even see that I'm healed wow kusizindla ngale live kususa letingetane letivimbele amandla uNkulunkulu letimpilweni tethu amen kunetinto letikhona ngeke tisuke tidzinga ukuthi sizindle ngale live la uNkulunkulu kuze sivumele kusebenza kwaNkulunkulu etimpilweni tethu umsakuzindla ngenkinga zindla ngelivi hayi ke sigudi la kuzindla ngetinkinga hayi good ye usho kuzindla inkinga wena uyavuka wena uhlala ebusuku bonke wena sibuho manje ubalele uzindla ngetinkinga uthi David mina ngihlukile kuwe mina nabalele uzindla ngetinkinga mina ngivukile ngizindla ngelive la uNkulunkulu amen nayo challenge ngicela ukunika yona funa le live lesethembiso uzindle ngalo number 3 kholwa ngule live number 1 yathi liqiniso number 2 zindla ngeliqiniso number 3 kholwa ngile liqiniso lapho ke bazalwane Mark 11 chapter 24 Mark 11 verse 24 ngakho ke ngithi kini konke leniya ukucela ngemkhuleko kholwani ukuthi seninako niyawube seniyaphiwa ke nakuwe ngicela ukuthathela abazalwane Musa kwethemba ukuthi kutawendeka kusasa ngoba kude lokutawendeka kusasa lokungakendeki nyalo empilweni yakho akwendeki bese siyakholwa bese kuyendeke kusho ukuthi lokukholwa ngile live la uNkulunkulu kudownloada letinto taNkulunkulu tibe la sinqale samake lese athi ukuthi kukhona lokukhona la esibelethweni sami awukholwa ukuthi ngitaba nemntwana umukela umntwana la uhambe after 9 months kubonakala ukuthi kugqweleni enhlitweni yakho amen so ukholwa ngile live la uNkulunkulu ekhathini lesiningi siyathandaza that is good but the scripture is saying
whatsoever you ask for in prayer, believe that you receive. Kholwa kuthi unago. Kholwa kuthi unago. Hayi kuthi ngiyakholwa ukuthi kutawendeka. Kholwa kuthi unago ngoba kufuna kwendeke empilweni yakho nyalo. Ngiloko kaloku sinika isibindi sekuthi ngakubona ngemehlo kusasa. Awukubone bese uyakholwa, uyakholwa bese uyakubona. Kholwa ngulelivi. Sesifundzile ke bazwa ukuthi kuze ukholwe ngulelivi deep esikhathi sekuzindla ngalelivi. Number 1. Buyan students. Number 1. Yathi iqiniso. Number 2. Zindla ngalelivi. Number 3. Kholwa ngulelivi. Number 4. Khuluma lelivi. Speak the word. Mark 11 verse number 23. Ngiqinisile ngithi kini noma ngibani lo uyawuthi kule nthaba ukuleka uyophonseka le elwandle angangabade enhlitweni yakhe kodwa akholwa ukuthi lokho lasakushido kutakwendeka uyakwendelwa kona. Okay. A short background. Jesu uyahamba uva ulambile ubona sihlahla silihlata uya kuso buthi mana athole sithelo angisho. Nakafika Jesu akhanze kude dithelo. Kude le ntithelo bazalwane. Kwakungasiso sikhathi sekuthela angisho mozo. Niyathi ukuthi isihlahla dithela ngesizini angisho. Umbhalo uthi kwakungasiso ngesikhathi sekuthi lesihlahla lesi ngabe sineti thelo. Uyasuka Jesu lo nelulaka usukela lesihlahla uthi kude lo yapha izandla sithelo kuwe. Hawu Jesu awukeva yini lokuthi akusiso isikhathi saso lesihlahla kuthela. Hamba kuyofunza utafu khanze ukuthi kune conversation kukhona inkulumo between Jesu nalesihlahla. Hamba ufunza utawukhanza sihlahla saphendula sathi you find it there. And then Jesus answered and said, so ngekubuka kwami ke ngikhanza ukuthi nakafika Jesu akhanze kude esithelo. Wathi kulesihlahla ngiphe isithelo. Sihlahla saphendula sathi akusiso isikhathi sami sekuthela. Here's the problem. Lesihlahla as discover sagejwa ukuthi siqonze ukuthi ngibani ngenyalo lo laphambi kwaso lothi ngiphe isithelo. Ngoba kwasona kuze sibe khona lo lambuka lo wafika wathi mhlaba veta sihlahla angisho mo wakhuluma umhlaba waveta sihlahla nanyalo ke uthi Jesu ngiphe isithelo. Ekudleni sethi siqonze ukuthi hayi ngibani ke lo la silanza izathu ukuthi hayi it's not my season uthi ke Jesu kude lo melana neliva aqhubeka phila kude lo yaphinza adle isithelo ku lo bekungenteka ukuthi isihlahla sihlale nje sibe njalo usingatheli every season but to be sure ukuthi lelivi alibuyeli lambatha so mahlahla bathi ke bafunzi bakhe ngakusasa nasebendlula Nkosi this is amazing lesihlahla buka somile sengeyitolo lokhu athi Jesu kholwa uNkulunkulu amen wow uthi Jesu hayi musa kubuka mina kukholwa uNkulunkulu lokwenda letinto leti sothi ke ngiqinisile ngithi kini noma ngibani lo yawuthi kule nthaba qubuleka kuphonseke elwandle angangabade enhlitweni yakhe kodwa kholwa ukuthi la lakushoko kutawendeka utawuba nako la lakushoko he shall have whatsoever he says. Ngithini ke kuwe ngithi uthini wena ngemlomo wakho ngoba umbhalo uthi utaba nalo lokushoko mhlambe lele sinako lamhla nalele singiko lamhla kungumphumela walamagama lesolo zwakhuluma na ungakuthanzi lo ngiko nalo lo nako shintsha lo lokukhuluma konke manje kuze likusasa lakho lishintshe ngoba umuntu utaba nako la kushoko you shall have what you say. Proverbs chapter 18
18, 20 and 21. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Umuntu weneliswa ngiloko lakukhulumako, angeneliswa tento temlomo wakhe. Lo lokugcwele empilweni yemuntu uthi Jesu kuthi thelo talakhuluma ngemlomo wakhe. Verse 21. Lulwimi lunemandla ekuphila newekufa. Hayi ke bazalwane, lapha kusho ukuthi musa kubuka ukuthi emandla sezulwini noma emandla sesihogweni. Ala lwimi lakho. Kuphila kwakho nekufa kwakho kulalwimi lakho. James chapter 3 verse 16. James 3 verse 16. Ngobe lapho kunemona nembango khona kunesiphithiphithi. James 3 verse 16 mark 6. Verse 6. Yes. Lulwimi lungumlilo, lulive lebubi, lulwimi lusitfo lesingcolisa wonke umtimba, lokhela yonke impilo ngemlilo, lulunyekwa sihoko. And the tongue is a flame of fire. Turn my tongue is a flame of fire. Lulwimi lwakho. Lili langabi lwemlilo. It is full of wickedness that can ruin your whole life. It can turn the entire course of your life into a blazing flame. Sibuke Sathane thina uthi nangu Sathane. Namhla umbhalo uthi hayi buka ukuthi uthini ngelimi lakho. Bese ke uthi for it is set on fire by hell itself. Bambaki. Kusho ukuthi ezulwini lizulu limele kuva lokuphuma emlonyeni wakho. Nesihoko simele kuva lokuphuma emlonyeni wakho. Nika inamba zolana. Ngalenye ilanga abantu bamaIsrayeli sebajute nje kuwela bafike evele sethembiso. Kuphuma tinhloli. Nathi buye tinhloli diphethe tithelo. Bathi ke labangithene hayi ngeke sikhone. Ngeke sikhone kulidla lelivelela. Labantu laba bathi qhwaga sibonakala ngathi sitinthethe nje phambi kwabo. Hayi asijikeni sibuyele emuva eGibhithe. Ngathi bekungcono kufela la eGibhithe. I mean kufela la desert. Asunake-ke ukuthi uthini uNkulunkulu. Ngicela ukukufunzela ke naku la kusho uNkulunkulu. Now tell them this, kusho uNkulunkulu ukhuluma naMoses. As surely as I live, I will do to you the very things I have heard you say. I the Lord have spoken. Kutowendeka njengoba ngive ukhuluma. No wonder bantwana baIsrayeli bazula ehlane for 40 years. Bese baselsentheni lwaleli live lesethembiso. 40 years bahamba ehlane. Uyathi leni kunebantu labathi ngcono sifele la. Wathi uNkulunkulu no problem. I will be patient with you. Nakubeketelela. It took 40 years for some of them to die. So la beketele uNkulunkulu uthi hayi akunanzaba. Wonke nje lothe ngamane ngifele la. Ngamnika ukuthi abe nalala kushoke emlonyeni wakhe. Yo. Nakufa lo ekugcina wavuka uNkulunkulu wathi kuJoshua khomba imbi iqhubeke iwelele ngeshele. 40 years God was patient. Bambaki. Hayi ukuthi uNkulunkulu bekababulala. Ngilele bakukhuluma ngemlomo wabo lokwavumela sihoko kuthi sithathe indzawo. Kunetinto lokukhuluma kwemlonyeni wakho ungathi wena ukuthi lolimi lwakho selunye kwesihoko. Lifuna kuletha imbujiso empilweni yakho. Zifuna kuletha imbujiso kubantu bakho usemshadweni wakho. Ukhulume ngowakho umlomo. Ukhulume tinto letilumeka lempilo yakho. Letilumeka labantwana, letilumeka umshado, letilumeka impilo lomunye vele agcina ithethe. Yendiwa yini? Ngilokukhuluma ngemlomo wakho. Ase sifunze ke kuEzekiel. Ngeke sisafunza abazalwane.
Ezekiel 37. Umprofeti uyafika uthi uNkulunkulu akahambe umendlulisa kule valley of dry bones. Uthi lamathambo bokomenkwa. Wathi ke uNkulunkulu, ndodana yomuntu, lamathamba ngaphila yini? The man didn't want to commit himself. Yeah, wathi nguwe lo wati kongozi. Yeah. Wonderful, wonderful. Wathi ke uNkulunkulu, anginandzaba ukuthi amathambo ome kanganani. Khuluma kula mathambo. Nalamhla ngifuna kusho bazalwane ukuthi simo sakho singoma sithi kwakubebede lithemba at all. Uthi uNkulunkulu ungakhali, khuluma kulesimo. Khuluma uthi wena simo lalela live laNkulunkulu. Wow, mhlambe sekude nelithemba lokuthi impilo isengabuyela nabo dokotela sebakutshelile lokunenge. Thani kulomtimba wena mtimba lalela live laNkulunkulu. Ngemivimbo yaKristu uphilisiwe. Umbhalo uthi wathi nakakhuluma kulamathambo kwavakala umsindo lomkhulu. Umsindo wathula wathi sway umela into yinye ukuthi uvule umlomo wakho. Musa kuxoxa ngenzaba yakho. Uthi umbhalo uyawuthi kule nzaba thubuleka uphoseke lwandle. Khuluma lelivi kulesimo. Amen. Lokho kuvumela amandla sezulwini ukuthi asisebenze empilweni yakho. Umbhalo uthi ahlangane emathambo kwaba impilo enkulu yakaIsrayeli but benganamphefumulo. Wasuthi uNkulunkulu khuluma ukhulume kule mimoya le mine uthi moya kuphila akubuye kulamathambo. Let breath come into this bones. Wow, kusho ukuthi bazalwane awukhulumi and hope. Umbhalo siqhubeka ukukhulume. Kunetinto lothi na ukhuluma kuto kube nekuphila kwasezulwini kubuye kuko. Mhlambe nekuthula bese kungekho lo sebekhona lokugcwele kukhona onangiloka naloka awukuyekele lokho. Awukhulume lelo khulunya live laNkulunkulu. Lalela ukuthi live laNkulunkulu lithini. Utelo kutamelana nalelivi. Nasi asihlahla singifakazi wakho. Naleyo indvodza wathi nakhuma umprofeti wathi kusasa kutabe kunenala la. Wathi angeke lokho indlala beyingaka. Lathi live laNkulunkulu uyakubona ngemehlo akho. Ngeke uteste anything. Ngoba lo lokukhulumako kuyadala empilweni. Asikhulume lelivi laNkulunkulu etimpilweni tethu. Na uva ngathi khona lokukusabisako vula umlomo wakho uthi kude sikhalile sibadelwe emilele sitawuphumelela. Ungathuli vula umlomo wakho. Uhambe weDavide umkhanza abhekana naGoliath. Nakafika lapha umbhalo uthi Goliath bekaphuma nje onke malanga ekuseni nanzamba athi khiphani indvodza ngidayizabula phambi kwenu la. Umbhalo uthi nakavela nje kwakuba ngilokwa shaya emajolo yonke indvodza ayibona ukuthi ile jubawo until one day a kingdom guy came, young man came who understood the things of the kingdom. Nakafika lapho athi yini ngibalo umfilisti lona longadzelela impi kaIsrayeli impi yaNkulunkulu ophilako. Wathi vumelani mine ngawubhekana naye lo. Yathi Nkosi mfana wami umncane kakhulu usengumfana nje lo kadzalwa impilo kusukela ebufaneni bakhe. Wathi hayi mina ngilwe ngetikhwephatanga ngalelinye ilanga kwaqhamuka libhele lifuna ukuthatha ivu ngalidzabula kwaqhamuka lion nelibhubesi nalo ngalidzabula. Wathi lo uNkulunkulu lo ngikhululele lamuhla utawuletha lo mfilisti etandleni tami. Yathi Nkosi hayi hamba ke mfana ubhekane naye. Wow, wonderful. Wathi nakaphuma abhekana naye wathi nakabona Goliath ukuthi hayi yini ke manje le. You see lo kaGoliath kwakuyati impi. Wathi wena ngokuqalekisa ngoNkulunkulu wakho wena yini wena ngingathi ngiyinjani mina ukuthi ngithumelele umfana nje. Ngakudzabula lamhla mfana wami. Wakhanza ukuthi hayi lelijale liyatata indodana sembusweni. Amen. Wathi ninjwe ngibonako wena uthembele esikhali uthembela lelihawu. Mina ngitakuwe ngeligama la Jehova lophilayo lo mephakathe lamuhla ngawunquma likhanda lakho. Ngawuthatha lemitimba yenu lefile ngondle tinyonta zezulwini ngondle tilwane tasendle.
lamuhla you shall be delivered into my hands, child of God. Now ubhekana nesimo musa kuvala la, vula umlomo wakho ukhulume ilizwi laNkulunkulu. Na wena njalo uvumele amandla sezulwini ukuthi afike kule simo sakho. Umfana wathatha litshe wathatha silingi manqa buka ke nakushaya litshe la esimongweni uwanjani umbhalo uthi hayi indvodza yathi naye etulo yakhumbula kuthi kuneligama leliphakamisiwe etuka onke amagama ligama la Jesu le onke amajolo kulelo gama yawukhotha. He bowed down before that. Wagijima umfana wathatha inkemba uthi umbhalo kwakude inkemba esandleni sakhe. Niyathi leni ngoba lenkemba beyisenhlithiweni nasemlonyeni. Lenkemba beyila enhlithiweni yakhe nasemlonyeni. Na ukhuluma lelivile laNkulunkulu lisuke enhlithiweni ulikhipha ngemlomo wakho ngoba livi lami likhaliphile. Likhaliphe kwedlula inkemba, likhaliphe ngala nangala. Kunabo Goliath lekumele bawe phasi lamhla bavume ukuthi Jesu inkosi. Lamhla ungakukhulula kholo kwakho ngekuthi ukhulume lelivile laNkulunkulu kuleso simo. Khuluma lelivile laNkulunkulu kubantwana. Usho ukuthi nine noma balele ebusuku noma uyatithandazela uyekele kuphekukhala ukuthi hey Nkosi yami mina kanzi ngatalani la tigebengu ngatalani lapha yini lulimi lwakho lulunye kwesihogo ke lapho. Cisha lo metshiso ulumeke ngalakhaya. Amen. Bese uthi lesibusiso senu nebantwa benu uthi akabongwe uNkulunkulu ngoba Jesu wami nebantwa bami. Kusho ukuthi Jesu belongs to my children belongs to Christ. Amen. Batawukhula ekumesabeni uNkulunkulu, batawukhula ekuthandzeni inkosi. Uyalumeka indodana sezulwini, uvumele amandla sezulwini ukuthi asebenze. Ngeke wathi wena sithi awende kanjani kwakho ukukhuluma lelivile laNkulunkulu. Uvumele amandla sezulwini asebenze. Mhlambe uyakhala Nkosi yami kumatima, mhlambe kusekuhlaliselene ekhaya sekumatima shiya kukhuluma lokho. Ukhuluma impilo. Uthi kunempilo la khaya. Ngoba mina ngindlela ngiliqiniswa nekuphila. Ngiteke ukuthi babe nekuphila, babe nako ukucicime. Wafika Jesu, nangabafika nako ukuphila ngoba waletha kona. Kunengicicimo yempilo la khaya. Uwedwa lapho ukhuluma into uvumela emandla sezulwini ukuthi asebenze. Amen. Khuluma lelivi. Kwegcina lalela live. Obey the word. Quickly ndakunika 2 wetibonelo. 1, Petro umbhalo uthi besasebende busuku bonke azama kudoba. Aniyakhumbula bazana? Wathola tingakhi timfishi? Nina nibafunzi belive nini. Kube ngilenye indzawo bebatawucela babana hayi mhlambe 3. But ngoba sifunza livi kude angisho. Yasiyafika ingonyama yomndeni kaJuda. Unjalo. Yathi indvodza awungena ekuJudeni. Bese wehlisa linetha lakho. Njalo. Amen. Ngicela kusho bazalwa ukuthi kunemanetha la tawubamba. Abamba ngoba livi leNkulunkulu selikhulumile. Asilalele sendele livi. Ngoba kwenda le livi laNkulunkulu sonke isikhathi kuphuma nemangaliso. Wathi ke Petro afana nami nawe Nkosi kukhona lo ngakwada ukuye ku-educate busuku bonke solong la anzi ufika nyalo wena bonke ebusuku solong la ngiphishane la uthanye ufaka khona ngisuka khona. Heaven sense came to him. Kodwa ngibalo lo phambi kwami. Nkosi yami, the same thing that should have happened to that tree. Kodwa ngibalo la phambi kwami. Wase uthi at your word I will do it. Ndokwenda ngoba sokhulume wena. Lele bekumele kwendiwe ngilesa sihlahla lesa naso kwakumele ukuthi hayi ngibani kanti lokhuluma nguwe. Hear the fruits. Amen. Umbhalo uthi waphuma netinhlandi wehluleka nekuthatha. That did nengakhulu. By obeying the word we release heaven's power. Amen. Yekugcina ke ngina indvodza nayi
lebe neblepero nakafika Israeli aya kumprofeti athi umprofeti mtshelena ahamba yo geza ka 7 dip himself 7 times lapha eJordan yakwatha indvodza yathi hayibo kude imifula lekithi lengcono kunale kude mina bengithuta uphuma athi ngesandla kuqhamuka imibane kuqhamuke ngibona ukuthi cha kuyasetshenzwa ebazalwane asidingi kubona imibane la na ufuna kubona emandla yenda live la uNkulunkulu obey the word utawubona imangaliso yaduba indvodza empilweni uyabadzinga abantu abatakusita balethe sense so ungahamba indlela lengaka ujike nje athe yenda na into nayi reluctantly the man went there Joe watakavuma kwesibili wathi ngishito lento le yini lento lendeka la angasho athi bathi hayi phela Joe nakathi 4 waphuma ephandle hayi siyekeleni ngivela ngayibona lento le bathi hayi phela uthi 7 ngifolo ibuyele indvodza futhi ithi Joe ithi nayithi Joe kwesikisi yini kanti 21 la nakathi Joe kwe7 avuka wow le live la uNkulunkulu bazalwane nasilenda silalela alinandzaba nekuthi besilikholwa yini noma cha obeying the word will come back with a testimony amen lento tsale bengakholwa ukuthi kutawendeka lo yasitwa into yinye ukuthi ilalele yente kune live inkulu alikhuluma kwempilweni yakho lelawuletha ummangaliso hamba uyolenda nakathi hamba ukuqolisa hamba uyokwenda kunemangaliso lotako lapho nakathi hamba uyopha hamba uyokwenda kunemangaliso lotako lapho amen bazalwane amen yaphuma nemangaliso ungajiki nekukholwa kwakho ubuyele ezulwini ngoba lokukholwa kuvumela amandla asezulwini asebenza emhlabeni akusebenza ezulwini kusebenza emhlabeni into letimangalisaka uNkulunkulu utende emhlabeni ngemuntu lomkholiwe na ukholwa mina nawe kuthi uNkulunkulu angaliletha lushintsho kulomango lesikuwo kule live lesikulo uthi umuntu lonjalo njengolota ukholwa hayi lo nemandla hayi lo khonako lata ukholwa yena ngoba akudzingeke amandla akho emandla khona ukholwa kuvumela emandla uNkulunkulu asebenza emhlabeni insando yakho mayendiwe emhlabeni njengoba yendiwa ezulwini ivinjwe yini ivinjwe ukukholwa kwakho ivinjwe iwill yethu the day sivuma siyekela ukukholwa kwethu ngilapho sibona uNkulunkulu asebenza edimpilweni tethu asicimetheni mhlambe ukhona lamuhla uthi ngaJesu athethelele tonke idono takho uthi ngakusinziswa bengumntwana kaNkulunkulu cha ukunika lelithuba lamhla ungaphuma lamhla idono takho tithethelelwe ungaphuma lamhla ungumntwana kaNkulunkulu nangabe ukhona ngicela uphakamisa isandla sakho ngithandaze nawe uthole kuthethelelwa kwetono takho uthole impilo lephakathe lamuhla ngicela uphakamisa isandla sakho inkosi ikubusise God bless you my brother God bless you my sister inkosi ikubusise dzadzewethu ukhona lomunye lothi I need Jesus in my life njenga Jesu empilweni yami ngicela uphakamisa isandla sakho kakhulu God bless you young man God bless you God bless you ngicela sithandaze kanye kanye Thani babe ngiyawubonga umsa wakho neluthando lwakho empilweni yami lamhla ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu uyinkosi ngiyakholwa enhlitweni yami uNkulunkulu wamvusa Jesu kulabafile babe ngiyabonga kusinzisa impilo yami kusukela lamhla ngingumntwana wakho tonke tono tami dithethelelwe amen amen amen